Pamirsa penutupan dermaga ponton Pelabuhan Gilimanuk pacang kekawitin tanggal 5 Juni. Puniki memargi santukan wenten pewangunan utawi upgrade dermaga saking ponton dados MB Movable Bridge sane mawesana ringgalah miwah wilangan kapal sane ngayahin penyeberangan antar pulau Irike. Pewangunan inucap sujatin nyani sampun memargi daweg sawetara bulan sanilintang nanging nanin kapiambeng pengerau masan lebaran kantos pengawit Mei sanilintang. Sani mangkin pewangunan mewali kelanturang. Manajer usaha PT ASDP Pelabuhan Gilimanuk Jumadi Mausang penutupan inucap memargi selami pewangunan. Dermaga sani sadurung nyani pindah ke dermaga ponton pacang kawah dados dermaga mobile bride. Selanturnya ring Gilimanuk wantah wenten dermaga MB saha LCM. Kapal sanes sadurung nyane melabuh ring dermaga ponton pintu tengah pacang sidengangge dermaga MB pintu depan miwah belakang. Risang pun bangunan puput dermaga inucap muali kabungkah. Selami penutupan ajebos punike mejanten mawasana ringgalah penyeberangan Gilimanuk ke Tapang. Rau mangkin wenten papitu dermaga sane ngayahin ring pelabuhan Gilimanuk. Kawentenan asiki dermaga sane kabecikang kekantanang pacang kuantu oleh dermaga tiosan antuk siki kapal ke dermaga sane lianan. Selami puniki wenten 4 kapal sane melabuh antuk katah wilangan ululikur kapal sane ngayahin 4 likur dawh reguler. Ring kuentenan panincapan puniki kaatiang dermaga 3 dermaga MB side ngayahin 15 kapal saha LCM ngayahin 7 likur kapal. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.